Hello guys, is your boy Messi, the king of this upward plus 234. Na amazina nkaye njyankwe gusa njyankwe remeye kurya ibiti. Nge naremeye kugusobanurira. Muri social media dufite hanga ku isi zikunzwe cyane kandi zicishwaho ibihangano by'abantu by'umwihariko ku bahanzi nibo tugiye kuvugaho. Urubuga rwa YouTube narwo rwifashe runini ku bahanzi kuko abahanzi benshi niho bagenda bacisha ibihangano byabo. Hagati aho wahita wibaza ngo ubundi se ku rubuga rwa YouTube nimba tumaze kubona ko ari zimwe mu mbuga zifatira runini abahanzi, ubundi ku rubuga rwa YouTube niwe muhanzi urusha abandi aba followers cyangwa aba subscribers kurusha abandi bose mu Rwanda. Ntugire impungenge rero kuko nge nagiye gukorera ubushakashatsi ku ma YouTube channel yose y'abahanzi dufite hanga mu Rwanda b'abastari, ndagenda batondeka neza mbona top 10 y'abahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Reka mbonereho no kuguha ikaze muri cyo kiganiro cyitwa bimenye gitambuka ku muyoboro wa YouTube channel ari we Messi Empire Talks. Kora subscribe kuri channel fungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kizagisohoka nawe ugikibona mu bambere. Bantu mukunda amakuru ya showbiz cyangwa se amakuru ya entertainment, amakuru y'ibyamamare rwose mwaracikamwe kuba mutazi no channel rwose. Nimba wisanze hano ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kizagisohoka nawe ugikibona mu bambere ujye ubasha kumenya amakuru y'ubwenge. Muri kino kiganiro bakitabimenye ni ikiganiro akenshi kivuga ku makuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byinshi byagiye bibera mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Wicyo nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 bumvuga cyane ku rubuga rwa YouTube cyangwa se bafite abakurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi ahangaha mu Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi witwa Yampano, amazina ya nyayo bamwita Uworizagura Floriye. Uyu Uworizagura Floriye ku rubuga rwa YouTube afite abamukurikirana barenga 410, aba subscribers 410, abantu bemeye gukanda subscribe kuri YouTube channel ye kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibihangano bye na abantu 410. Ibyo ngibyo bikahita bibikira ku mwanya wa 10 ku bahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Twihuse nanone ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi umujene, uyu mujene ngararenze ku rwego rwo hejuru bamwita King James. King James akaba yegukanye umwanya wa 9 ku bahanzi dufite hanga bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube cyangwa se bafite abakurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda, aho uyu King James afite abamukurikirana barenga 411, 411 hafi kuzuza 500 by'abasubscribers bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Uyu muhanzi King James mbibutse ko ngo numwe mu bahanzi baciye agahigo kuva arena yabaho, ino arena ino nzicishwamo imyidagaduro bamurikiramo impano nyinshi zitandukanye. Uyu muhanzi King James ngo niwo wabashe kuba waca agahigo ko kuba yakuzuza ino nyubako yitwa arena mu gihe kingana n'iminsi 3 gusa, amatiki yose akahita ashira. None abafana bakajya no kumuga nkoranyambaga bagatangira kuvuga ati amatiki rwose yarangiye kandi hari abataguze. None akiyemeza kuba yakora ibitaramo bibiri byikurikiranye kandi ibyo bitaramo bikazabira mu kwezi kumwe amatariki ndetse yikurikiranye kugira ngo abafana bazabone aho bajya. Uyu King James rero ku rubuga rwa YouTube afite subscribers barenga 411, ibyo bikamushyira ku mwanya wa 9 ku bahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Twihuse nanone ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa ngo Juno Kizigenza Mr. Hoha. Uyu muhanzi ngo n'umuhanzi wazamukanye speed dore ko yazanye ngo n'ibibazo, dore ko yaje hari kuzana ikirusi cyitwa coronavirus adukubitira mu gafuka itavuga ati nge naje nje bro, hari naje nje itafata itara rwose araryatsa kandi impano yo kuzima biragoranye. Uyu muhanzi witwa Juno Kizigenza rero afite abamukurikirana barenga 550 ku rubuga rwa YouTube, aba subscribers barenga 550 hafi kuzuza 600. Nejo bundi akaba afite miliyoni. Ese nawe reka nkubaza ikibazo, uri kwibaza ninde hangaha muri bano bahanzi ufite aba subscribers barenga miliyoni? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Icyo usabwa nta kindi kora subscribe kuri no kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi byo. Twimanukiye ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi witwa Mr. The Ben Tiger B. Uyu akaba ari umuhanzi ngo wagiye uyoboza inkoni y'icyuma mu myaka myinshi yatambose ndetse kugeza n'ubu ngubu akaba cyambaye ikamba. Uyu Mr. The Ben afite abamukurikirana ku rubuga rwa YouTube, afite aba subscribers barenga 613, 613 n'aba subscribers afite ku rubuga rwa YouTube bamukurikirana biyemeje gukanda subscribe kuri YouTube channel ye kugira ngo ibihangano bye bizajya bisohoka nabo bajye babasha kubibona. Uyu Tiger B rero ukimushyira ku mwanya wa 7 ku bahanzi bakurikiranwa ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda, hafite aba subscribers barenga 613. Twagiye twihuse nanone ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer, umuhanzi ufite ireme ryo kuririmba ijwi riri na trailing, ijwi ryiza ngo abakobwa bakunda bari benshi, ndetse uno muhanzi azwiho kuba kurura abakobwa bose mu Rwanda ngo baramusariye. Uno muhanzi nawe wundi bamwita Element L, akaba umuproducer rwose ukunzwe ahangaha mu Rwanda kuva yava muri Country Record akajya muri 155, ubu akaba yikorera ndetse no mu muziki yaje atangira kuba yayobora. Uyu Element L ku rubuga rwa YouTube afite abamukurikirana barenga 678, aba subscribers 678 bamukurikirana biyemeje gukora subscribe kuri YouTube channel ye kugira ngo ibihangano bye nibyo bisohoka abafana be bajye babasha kubikurikirana 5 kuri 5. Uyu Element ari ku mwanya wa 5 ku bahanzi bafite aba subscribers cyangwa se bafite abamukurikirana benshi kurusha abandi mu Rwanda.
Twamanutse none ku mwanya wa kane twihuse turasanga umusore gukora indirimbo yose ngakoze ngiragenda ikabava ikagenda ikarenga ikagera hirya no hino ikambukirana imipaka mu mujyi ndetse no mu cyaro bakagenda bazimenyaga indirimbo zose ngo yakoze ngo ni na za ndirimbo ngo wakumva ari kumwe n'umubyeyi ngo ni za ndirimbo zitaba zirimo ibishego. Uyu muhanzi nawe undi bamwita ngo Chris Easy Mr. N1 kabisa. Uyu Chris Easy ari ku mwanya wa kane ku bahanzi bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda, hafite abasubscribers barenga 754 abasubscribers 754. Grand friend agira ngo nkubwire ngo hari n'abantu baba bafite ibinyamakuru ariko bidafite abasubscribers rwose, ku buryo uno muhanzi kuba afite abasubscribers ni itafari nini, imbaraga nyinshi barakoresheje kugira ngo abigireho. Ntago ari ibintu aba yarabyutse gutyo gusa ngo bite byiza, nabisaba kubivunikira. Uyu Chris Easy bikamushyira ku mwanya wa kane, Mr. Chocolate, Mr. Amashu, Mr. Inana, n'indirimbo nyinshi yagiye agakora. Ibi ngibi bikamuhesha abasubscribers barenga 754 ku rubuga rwa YouTube, bikamushyira ku mwanya wa kane ku bahanzi bafite abasubscribers cyangwa se bakurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Twagiye twimanukiye muri top 3 yacu ako Grand Frère. Mbere yuko duvuga batatu ba mbere ewan, bikamaze ngusaba kino kintu, nimba uzi ko uri umujene ukunda amakuru cyangwa se uri umuntu w'umusirimu ukunda amakuru y'ubwenge, by'umwihariko amakuru ya showbiz, amakuru ari trendy, amakuru yizewe kandi ukayabonera ku gihe, ukaba utarakanze subscribe kuri no channel kandi iyo channel ya mbere kugeza amakuru hanga mu Rwanda y'ubwenge kandi ku gihe, bega amakuru yizewe, Grand Frère waraguye. Nicyo gihe kora subscribe kuri no channel, kino kiganiro gisharinga inshuti zawe kandi nimba wagikunze wibwo gukikande like kugira ngo kize kugera ku bantu benshi. Grand Frère twimanukiye muri top 3 yacu. Muri top 3 turasanga umujene ku mwanya wa gatatu ku bantu bakurikiranwa ku rubuga rwa YouTube, turasanga umujene witwa Mr. Yuhu Mr. Bruce Melody Colorful Generation bro. Iyo ni album yakoze ikagenda ica ibintu hanga ku mihanda, uburyo wasangaga n'umwana w'imyaka 3-4 cyangwa se umukecuru w'imyaka 60-80 azi icyitwa Colorful ndetse azi n'indirimbo zose zigiye ziriho. Iyi Colorful ni imwe muri album Bruce Melody yakoze zikagenda zikamuhira ndetse zikagenda zikamuhindura n'ubuzima. Ndetse uyu Bruce Melody habe umuhatari ngo ntago ajya ava kuri trending, ngo ni cyagiye ngo buri gigoma yose akoze ngirazi gakoma ngo niyo yamara amezi abiri adasohora ingoma, ngo yahereye imyaka 10 yose ari gupiriza ubuhuma kugeza n'ubu ngubu ngaracyakubita. Uyu Bruce Melody rero afite abasubscribers 1 miliyoni n'abantu 10,000. Ngira ngo twereka twumve kano kantu, 1 miliyoni n'abantu 10,000 Grand Frère. Ngira ngo nkubwire yuko mu Rwanda nkuko nari kubikubwira, hari ibinyamakuru byinshi biba bitangaza amakuru y'ubwenge yagiye arenze ariko bataba bafite abasubscribers bangana gutya. Uyu Bruce Melody rero ku rubuga rwa YouTube afite abasubscribers barenga 1 miliyoni n'ibihumbi 10. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa gatatu ku bantu bakurikirwa cyane cyangwa se ku bahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Twamanutse none ku mwanya wa kabiri, urakeka ninde? Ku mwanya wa kabiri turasanga itsinda ry'abakobwa babiri, uwitwa Vestina ndetse na Dorcas. Itsinda ririmba gospel, itsinda rizweho kuba ririmba indirimbo zisa n'imitima, haba mu buryo bwa international, aho nganda avuga nko ku ndirimbo z'ibiswahili bagenda baririmba kugira ngo no hanze y'u Rwanda babashe kwagura imipaka nabo babamenye, ndetse n'indirimbo zo mu Kinyarwanda tw'Abanyarwanda natwe dukunda twumva cyane. Uyu Vestina na Dorcas bakaba bari ku mwanya wa kabiri ku bantu bumvikana cyane cyangwa se ku bantu bafite ababakurikirana cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi bahanzi mu Rwanda, aho uyu Vestina na Dorcas babarizwa mu cyitwa MI Music. MI Music ni itsinda rya Murinda Habi Empire, aho yabaje kuba yashora mu munyamakuru akabona biramuhiriye, yaje kuba yashora muri music biramuhira, ndetse yaje no kuba yashora muri film. Uyu channel ya Vestina na Dorcas ifite abayikurikirana barenga 1 miliyoni n'abantu 70,000. Ngira ngo wumve kano kantu Grand Frère, 1 miliyoni n'abantu 70,000 ni abasubscribers biyemeje gukora subscribe kuri YouTube channel ya MI Music, ariko baje gukurikirana ibihangano bya Vestina ndetse na Dorcas. Twimanukiye ku mwanya wa mbere, urakeka ninde uri ku mwanya wa mbere? Jya muri comment ubanze wandike comment ya mbere ndayipininga. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa umuregent guhera kera dukorera imizigo tuyikunda, umugwako yaragiye muri gospel, bamwita Meddy akaba yegukanye umwanya wa mbere. Uyu Meddy kugira ngo wumve urwego ariho ku rubuga rwa YouTube afite abantu abasubscribers barenga 1,750,000. Byumvikana ko yuko ejo bundi agiye kwita yuzuza 1 miliyoni ebyiri. Gusa nagira ngo mbagerageze papa, iyo comment wanditse ntuyisibe kuko nari mbizi ko umuhanzi wa mbere urashyiraho wari uzi ko arenza abandi mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube ufite abasubscribers benshi. Nari nzi ko urashyiraho umuhanzi witwa
Meddy. Gusa ntabwo ariko biri bro, ku mwanya wa mbere hari umuhanzi nanone uririmba gospel, guturuka za 2010 na kangahe na kabiri gutyo nibwo natangiye kumwumva nkitangira kumenya kenshi aririmba indirimbo za gospel. Uwo muhanzi nta wundi bamwita Israel Mbonyi. Noneho kugira ngo wumve kuntu no muhanzi arenze, ku rubuga rwa YouTube wafite abamukurikirana barenga 2 miliyoni n'abantu 20,000. Wumvishe hari abahanza kubye inshuro nyinshi, uyu afite 2 miliyoni akaba nawe waciye agahigo ko kuba afite abasubscribers benshi ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Mu ba content creator bose, reka tuve mu bahanzi, mu ba content creator bose cyangwa se mu bantu bakoresha urubuga rwa YouTube nk'akazi, niwo muntu ufite abasubscribers benshi mu Rwanda. Ibyo ngibyo bikahitamo imikino no ku mwanya wa mbere mu bantu bafite abasubscribers benshi mu Rwanda, afite 2 miliyoni n'ibihumbi 220,000. Nanga dusuresha ikiganiro cyacu cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we MS Empire Talks. Kora subscribe kuri channel fungura izogera kugira ngo amakuru nk'aya y'ubwenge nazayasohoka ujye abona mu bambe. Uyu munsi twaganiraga ku bahanzi 10 bafite ababakurikirana benshi kurusha abandi mu Rwanda, by'umwihariko nyine abasubscribers benshi, ufite abasubscribers benshi hangaha mu Rwanda. Icyo kiganiro twa turi gukurikira cyitwa bimenye. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka naho ujye ubona mu bambere. Ndabakunda cyane, dore mu biganiro by'ubutaha. Abifuza kuba bamuri ibindi biganiro twagiye dukora ibiganiro ku bahanzi 10 bivuga cyane kuri Audio Maker, kuri Spotify, nyacyo kuri no channel nabyo birebe birahari. Ndabakunda cyane, ciao ciao.